It-tnejn filgħaxija hekk kif bdiet seduta plenarja fi Strasburgu, il-Parlament Ewropew immexxi minn Roberta Metsola rifjutat li jiddiskuti l-aħħar żviluppi fil-Vant Nofsani wara l-Kabinett Iżraeljan approva il-pjan biex jieħu kompletament taħt iddeħħ it-tmexxija tal-Medda ta' Gaza. Minkejja dan proposta għal dibattitu b'urġenza dwar is-suġġett ma ġietx milquha hekk kif il-Parlament Ewropew ivvota fil-maġġoranza kontra. Sussegwentament grupp ta' membri parlamentari Ewropej talbu biex almenu issir minuta silenzju b'rispett il-vittmi tal-konflitt atroċi f'Gaza li fl-aħħar sena u nofs ra eluf kbar ta' innoċenti jinqatlu. Minkejja dan, il-President tal-Parlament Ewropew Roberta Metsola li diġà ġiet akkużata li ffaċilitat l-istess ġenoċidju meta fl-aħħar tal-2023 kienet żaret Iżrael u tat il-barka tagħha lill-armata tal-pajjiż maċċettax. Minflok għażlet li timxi minnu fih għal diskussjoni oħra dik dwar multa li ngħatat lill-pjattaforma tal-midja soċjali TikTok. Can we close the agenda now? Ms. Miranda? I call on all MEPs that we rise for a minute of silence in honor of the victims of Gaza, because I call all of us to observe this minute of silence. To a request by the Renew Group, but your point is made and taken. Thank you. The Renew Group has requested that a Commission statement on the fine against TikTok and the need to strengthen the protection of citizens' rights. Minnaħa l-oħra, l-erba l-istess plenarja tal-Parlament Ewropew se ddiskuti il-programm ta' ċittadinanza b'investiment ta' Malta. Waqt programm ta' diskussjoni fuq Net TV, id-deputat laburista Alex Muscat innota kif il-Parlament Ewropew u l-esponenti għall-Partit Nazzjonalista fiħdan l-IPP qatt ma ddiskutewx xi programm simili ta' xi pajjiż ieħor fl-Unjoni Ewropea.